close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And Lijep pozdrav Raje, dobrodošli u novi klip na kanalu Ramke Show. Danas sam odlučio da vam snimam video o tome koliko me košta ovaj automobil koji vidite i kakva sam sve ulaganja imao na ovaj automobil. Iako sam vam obećao da ćemo u narednom periodu nastaviti serijal o napuštenim, zaboravljenim automobilima, svi znate da sam se vratio sa mora prije nekih 2 dana i odlučio sam da nastavimo serijal o tome. Međutim, zbog mog zdravstvenog stanja, koje svi znate, nisam bio baš najbolje. Opet sam bio prebačen u bolnicu, međutim sve je ispalo ok, samo mala promjena klime. Toga, uglavnom, hvala Bogu, dobro je sve. Ja sam odlučio danas da snimim ovaj video čisto iz razloga jer imam višak slobodnog vremena i da vam kažem koliko me košta ovaj automobil, šta sam sve radio na njemu, pa ćete da čujete u nastavku. Automobil sam platio 2.500 eura ili 5.000 km-ova. Tačnije, po automobil sam išao u Bijeljinu da ga kupim. Sa vlasnikom sam dogovorio na tu cijenu da me ostavi i policu što se tiče registracije. Znate sad da je procedura kod nas u BiH što se tiče te police. Kad prodate svoj automobil morate izvršiti povrat, odjaviti. Uglavnom procedura ogromna. Većina vas zna o tome i šta se radi. Konkretno ovaj automobil sam platio 5.000 maraka, od nedostataka na njemu je bilo razbijena šofer šajba i pri paljenju sam osjećao čudan zvuk. Kad ga tek upalite radi isto kao dizel, neke 3 sekunde i onda se smiri. Čisto iz razloga ja sam
zbog sebe, ja koji god automobil kupim, odmah odradim mali, veliki servis rad sebe, da budem miran. Ja sam odmah, isti dan kada sam dovukao ovaj automobil, imao jedan problem sa njim. Odvukao sam ga da napunim klimu i tačnije otišli smo u Lukavicu, tamo kod Neškovića. Čovjek je prikačio one direktne, sve kaže, kompresor radi, sve radi. Međutim, kad se klima napunila, kompresor je eksplodirao na ovom automobilu. Kroz par dana počeo sam da čujem cičanje one remenice i španera tamo i ja sam odlučio da odem majstor, da odradim sve te servise, mali, veliki, da bude miran. Međutim, zbog ti neki firmi koje nisu bile u stanju da isporuče sve dijelove mom mehančaru odmah, a meni je automobil trebao, ja sam 3 dana vozao automobil i krenuo sam nešto da završim isto u Republiku Srpsku. Tamo u momentu osjećam, znači nešto puca, pogledam iza sebe oblak dima. Stanem, reko nešto auto, gledam ispod haube, gori, jao Bože, reko šta je sad ovo? Međutim, prilikom pucanja tog kompresora poremetila se remenca i sad je taj PK remen spao i taj dan je bila ogromna vrućina, zapalio se, tako da sam s bihankom prebačen kod svog mehančara i odradili smo kompletan veliki servis što se tiče PK remenova, zupčastog, vodene pumpe, španera, svega. Međutim, automobil nije mogao da upali, da radi iz razloga zato što mu je kompresor prilikom pucanja, znači u tom nekom momentu zakucao i on je sve vrtio, okretao do tog dana dok nije stao automobil, dok nije pukao PK remen. Kad smo skinuli taj kompresor, vjerujte, znači kompresor je jedan mali motor koji je znači pukao, sav onaj aluminijum kojim je obložen, iznutra smo vidjeli isto da ga je nešto udaralo u taj aluminijum. Ja sam, znači, što se tiče seta zupčastog, platio sve 507 maraka, znači u to spada filter goriva, filter ulja, filter kabine, antifriz, pumpa vode, set zupčastog, španer remena, španer PK remena, filter vazduha, ulje sam nasuo, znači Castrol 5V40, to me sve koštalo 507 maraka. Znači sami dijelovi. I naravno platio sam ruke, s obzirom da je ovo moj prijatelj, nisam mnogo dao za ruke, znači platio sam ruke 100 maraka. Morao sam odmah da kupim i kompresor klime, tačnije ja sam želio da kupim nova, on mi je rekao da nove kompresore prave Kinezi, znači da to nije ni približno kao što je original na autu. I ja sam kupio polovan koji sam platio 150 maraka. Međutim, šta se je desilo? Kad smo sve to završili, uradili, auto radi perfekt, radi super. Ja sam otišao na ne proteste, možete da pogledate video na mome kanalu. I kad smo krenuli u tu protestu u vožnju, ja vidim men se puši ispod haube. Stanem, kontam, hajde ljudi su nešto dirali rukama, pa reku da nije od ulja, od antifriza, dole kad su ispuštali. Međutim, ja kad sam otvorio haubu, tačnije skinuo haubu, ljudi, znači motor je kompletan mokar. Vidim, u boci nema vode, nešto je puklo i ništa, ja sam nazvao odmah svog mehančara, kaže on dođi do vuci, sreća pa nisam bio daleko od njega, otišao sam do njega, međutim baksuzu je pukla jedna mala račica vode koja košta 8 maraka. I naravno morali smo ponovo da naspijemo, znači, antifriz i da zamijenimo tu raču vode. Dan poslije toga otišao sam da dopunim klimu ponovo, jer sam zamijenio kompresor. Napunili smo klimu, sve radi ok, međutim prilikom skidanja onih crijeva, ljudi što pune, meni opet nešto puklo. Ali nije nikakav problem bio sa kompresorom, nego nešto se je desilo i tačno ima sad problem sa tom klimom. Jednostavno ne mogu da ustanovim, nisam ga nigdje vozio u servis, neko ko konkretno zna oko tih crijeva, oko svega toga, mislim da je problem u crijevima. Taj dan kad su to skidali, to je nešto opet puklo i vjerujte, klima sad radi, a ono što je čudo,
puši samo na 3 ventilacije, na 4. ventilaciji puše vruće. Pa ćemo vidjeti šta će se desiti u nastavku sređivanja ovog auta. Ja to neću ništa specijalno da radim to za sebe koliko mogu, koliko mi se sviđa. S obzirom, svi znate, ja sam teško bolestan, da meni je preći novac za moje liječenje i sve, ali eto, uradit ću ga onako po svom ukusu, da bude drugačiji od ostalih Audi A2 koji vidite na cesti. Oni i sada jeste drugačiji iz tog razloga što je zatamljen, ima ove lijepe neke felge, i unutra mu je volan, sve mu je drugačije nego kod ostalih modela A2. Ono što sam vam ostao dužan u onom videu kada sam ja snimao neki mali test ovog automobila jeste o tome kako se otvara hauba na ovom automobilu. To ću vam pokazati u nastavku i svima odmah da objasnim, ja ne radim testove automobila, ja to čisto sebi ostavljam za uspomenu. Ima naš Dragon, ima autoanaliza, ja Nemanju poštujem, Amera poštujem i to su jedini ljudi koji ja gledam njihove testove i obožavam njihove kanale, a ovo Ramke radi čisto za sebe i da mene ostane za uspomenu. Ono sad u nastavku što ću da vam pokažem jeste kako se otvara hauba na ovom automobilu. Možda većina vas zna, možda ne zna, ali ljudi, ja kad sam došao da kupim automobil, kad je čovjek otvorio haubu, ja sam pao u kanal od smija. Sad ću vam demonstrirati otvaranje haubi. A vi raspalite like odmah na video. Pogledajte sad ovo. Imate ovdje na haubi ova vrata, znači koja se otvore, imate 2 kao čepa. I pazite sad ovo, ja mislim da će većina da umre brzo. Znači ljudino, vidimo se. I raja, kao što možete da vidite, na ovom automobilu se hauba skida kompletna. Ostane vam ovo. Evo možete da vidite što sam vam rekao, znači kad je zupčasti urađen, ne znam, vidjeli se 1.7. Evo ulje kad smo zamijenili. Uglavnom, čovjek kada je skinuo haubu, kad sam ja kupovao automobil, ljudi, ja sam se zavalio od smija. Vraćanje haubi ide također na isti način kako ste ih skinuli. Pogledajte ovo. I to je to. Nadam se da nećete zamjeriti zbog nekih kadrova s obzirom da snimam sam. Uglavnom vidjeli ste kako se otvara i zatvara hauba na ovom Copilu od Audija. Uglavnom, Raja, što se tiče nekih ulaganja, ja više nemam ništa osim što imam od prvog dana tu šajbu razbijenu, ali ne mislim sad da je mijenjam, to je, pokazat ću vam, ciklula, znači u pridijelu kod brisača i tek tamo pred sljedeću registraciju mislim da ću da zamijenim. Uglavnom da vi vidite što se tiče šajbe koliko je to napuknuće, pa moramo da pređemo i na unutrašnjost da vam ispričam šta mi se konkretno desilo na tabli ovog automobila. Evo možete da vidite to napuknuće na šajbi, ali to nije ništa strašno, znači sasvim ok, mogu da vozim i nema potrebe da se uvaljujem do iduće registracije. Što se tiče unutrašnjosti Raja, ovo što mi se desilo, ja sam sam sebi smijao. Pazite sad ovo. Možete da vidite ovdje da je ovo puklo, iz kojeg razloga, sad ću vam objasniti. Mi smo se vraćali, ja i moja porodica iz Visokog,
I naravno Aca Lukas pjeva Ramke, a Acu voli više nego sebe. Auto je stajalo cijeli dan na suncu i u tom momentu kad smo se vraćali, počela je pjesma Ramke to po table, zviz, i ona je momentalno pukla ovdje. Pa ću vidjeti kako ću ovo da riješim, da li može nečim da se zalijepi, ako neko ima neku ideju, nek ostavi dole u komentaru, jer morat ću da mijenjam kompletno, znači ovu konzolu radi ovoga. To je ono što sam pričao, ovdje je najjeftinija plastika koja je urađena, ovo ostalo je sasvim ok za jedan ovakav auto. I automobil je prešao, evo sad ćete da vidite, 267.000 kilometara, originalna je kilometraža. Rekao sam vam, na automobilu su i katalizatori, jer svi skidaju te katalizatore, to sve. Njegov katalizator košta negdje oko 1000 maraka ili 500 eura. Ali ja ne mislim da ga skidam, jer jednostavno zeznuo sam se na par automobila kojim sam skinuo. Čisto iz tog razloga, ljudi, da nije trebao katalizator, ljudi ga ne bi ni postavljali, poslije dobijete, znači, te izduvne gasove, loš zvuk motora, jednostavno neću da mi gori ništa na instrument tabli i to je to. I draga moja Raja, što se tiče ovog klipa, to bi bilo to, ja vas sve srdačno pozdravljam, do sljedećeg videa, lijep pozdrav svima. Iako još uvijek niste, pretplatite se na kanal Ramke Show, raspalite taj like, pa se vidimo u nastavku naših snimanja.